Ako uvek govorite istinu, nema potrebe pamtiti sve što izgovorite. Pamtite samo gde nas možete naći. Svake nedelje u 18 sati i na YouTube kanalu Televizije Plus. Prošle je nedelje sve bilo podređeno svečanoj sednici u ime oslobođenju grada 11. novembra i jubileju od pola milenijuma. Tradicionalno su bile dodeljene novembarske nagrade, zahvalnice i specijalna priznanja za doprinos i afirmaciju grada. Na sednici su dominirali istorijska prošlost Kumanova u kombinaciji sa željama za prosperitetno i evropsko Kumanovo. I opština je Staronagoričane održala svoju sednicu sa prigodnim programom. Od narodskih komentara za kumanovske događaje naslovljene Srećan praznik grade moj izdvajamo najupečatljivije. Najveći propust u organizaciji slavljeničkih koncerata je bila nisko postavljena scena, pa se tako iz daljine mogla videti samo boja Brenine bunde. Zatim, da li je neko video članove okteta Kumanovo među prisutnim uzvanicama na svečanoj sednici u Centru za kulturu? Ljudi samo pitaju, a onoga trenutka kada umesto partije odgovore budu dali organizatori, vuk će se zasititi, a ovce biti samo u snovima za insomničare. Zato od ova mjesto poračuvam. Sa ove pozornice poručujem da se držimo jedan drugog, jer ćemo samo tako uspeti. Zajedništvo da nam bude motiv za izgradnju i razvoj našeg Kumanova. Ono što smo obećali pre 2 godine, ispunit ćemo. Sa velikom ažurnošću, kreirajući sportski, kulturni, ekonomski i sveobuhvatni razvoj opštine. Cilj nam je jedinstven, bolji život svih građana opštine. Opština Kumanovo ramkite na svojite na... U okviru svojih mogućnosti opština Kumanovo ulaže očigledne napore da održi njen napredak, naročito u komunalnoj sferi i društvene delatnosti, kao neophodna nit u životu svih nas. Koračamo ka budućnosti koja traži konkretna rešenja za bolju svakodnevnicu ljudi, rešenja za sve životne potrebe naših građana. Raspolažemo sa mogućnostima za realizaciju tih potreba putem organizovanog i planskog načina koji prepoznaje prioritete kao primarne obaveze. Dugogodišnje prijateljstvo između Kumanova i Novog Sada rezultiralo je potpisivanjem ugovora za pobratimstvo. Oba gradonačelnika su izrazili zadovoljstvo što se potpisivanje realizuje kad Kumanovo obeležava svoj značajni jubilej. A mislim da smo i mala lepa karika u dobrim srpsko-makedonskim odnosima i nastojanjima i Srbije i Severne Makedonije da ovaj region bude region investicija, novih autoputeva, region gde će se ljudi vraćati da žive i da rade, da se borimo da svi imamo više ljudi, da se borimo da imamo nove investicije, da se borimo da imamo bolje sportske rezultate, da se borimo da mladi imaju šansu ovde da stvaraju ono što žele i da prepoznaju naše države kao mesto gde treba da žive. Taj region, takav region, ono što danas popularno zovu Zapadni Balkan, je naše mesto i naša kuća i zaista očekujem da svi zajedno radimo. Mi ovde kao gradovi naše države, juče u Novom Sadu, danas u Ohridu, sutra u Tirani ili Podgorici ili Sarajevo ili Banja Luci, to jeste ono što mi želimo da vidimo. U Centru kulture otvorila se likovna izložba Karpino 2019. Multimedijalni centar Karpino i opština Kumanovo potpisuju otvaranje i kažu da je izložba posvećena 5-vekovnom postojanju grada. I ova godina uspejavme da izgurame 17. kolonija. I ove smo godine uspeli izgurati 17. koloniju. Već u januaru nas očekuje njena desiminacija, što će reći promovisati širom države, u 4 ili 5 gradova. Ova godina učestvuje do 15 likovni umetnici od sosednjite zemlje. 15 likovnih umetnika uzeli su učešće ove godine u koloniji. Posetili smo manastir Sveti Gavril Lesnoski, kompleks kuklenih karpi Kuklica kod Kratova, a kao iznenađenje i osveženje za naše goste odveli smo ih u akvaparku Probištip. Izložbu otvaramo simbolično na dan oslobođenja grada. Udruženje dijabetičara održalo predavanje, promenadu do Sokolanskog parka i merenje nivoa šećera u krvi. Sve to u okviru obeležavanja Svetskog dana za borbu protiv dijabetesa 14. novembar. Imate svega po planu programa.
Po planu i programu za ovu godinu imali smo projekat koji je obuhvaćao 5 sela, albanskih, gde je predavač bio dr. Ismail Bajrami, a mi smo merili šećer u krvi meštanima, tako da novootkrivenim slučajevima dr. Bajrami je održao časove edukacije. Trebamo više edukatora i zanimljivije tribine gde ljudi mogu naučiti više o ovoj opakoj bolesti. Savetnici su izglasali izveštaj za poslovno-finansijskom radu javnog preduzeća Čistoće i zelenilo za period juli-septembar ove godine. Opozicija u Savetu zahtevala je od direktora ovog preduzeća izmenu metodologije za definisanje cene u odnošenju smeća u prigradske i ruralne sredine, ali i da se smeće odnosi 2 puta nedeljno, što je slučaj u centralnom gradskom području. Odgovorno tvrdim da ima pokačivanje. To je na 85% od domaćinstva. Odgovorno tvrdim da ima pokačenja. To je 85% domaćinstava. I da se razumemo još jedno, mi ne tražimo povlašćenu cenu računa. Mi samo tražimo da imamo istu uslugu kao građani koji žive recimo na bulevaru Oktobrijska revolucija ili 3. makedonska udarna brigada. Ovi građani plaćaju 300 dinara mesečno, s tim što im se smeće iznosi 2 puta nedeljno i imaju kontejnere ispred svakog ulaza u zgradu, dok ljudi iz predgrađa nemaju postavljeno korpe za otpadke. Reći ću vam još jednom, lako je povišiti samo cenu. Prvo moramo poboljšati kvalitet i usluge, a nakon toga rešavati cenu usluge. Воопшто не се согласувам дека станува збор за покачување на. Ne slažem se s tim da ima pokačenja. U stvari, normalno je da kod nekih građana ima pokačenja, možda kod većinu, ali ima i smanjenje u ceni u izvesnom broju. Za sada imamo ovu metodologiju cena i pokačenja zbog raspoložive kvadrature. U gradu kod stambenih jedinica računamo kvadraturu do 120 kvadrata, bez dvorišne površine, dok se u ruralnim sredinama ne može tako računati, znajući koliko velike površine i dvorište imaju tamošnji građani. Prema tome, čak smatram i da ne plaćaju dovoljno ako se uzmu u obzir troškovi koji ima preduzeće Čistoća i zelenilo. Moja primedba i mislim da bi možda trebali da promenite način i metodologiju na koju obračunavate kolika bi trebalo da bude vaša usluga. Zato što ja se tu ne slažem sa vama kada vi govorite ako na isti način pristupite obračunavanju vaše usluge u ruralnim ili seoskim ili prigradskim sredinama, da će to biti mnogo veća za razliku od ljudi koji žive u centralnim gradskim područjima. Činjenica je, gospodine direktore, da otpad ne stvaraju kvadratni metri, nego otpad stvaraju građani i ljudi koji žive na toj adresi i u datoj kvadraturi ili da li je to stan ili kuća. Ako u jednoj seoskoj sredini u tih 200 kvadratnih metara živi samo jedna baba ili jedan deda, kao što ste vi govorili, on ne može stvoriti toliki otpad kao što u gradskoj sredini na jednoj adresi od 40, 50 ili više kvadrata živi 5-6 ljudi. Во делот на градскиот базен имате зголемување, тоа е поради сезоната и тоа е добро. Kod gradskog bazena imate povećanje usluga, ali to je normalno zbog sezone i dobro je, s tim što ćemo vidjeti kako bi bilo na kraju. Kada govorimo o ugostiteljskom delu, vi ste u minusu i verovatno ste i sami toga svesni, pa bih vam predložila, dajte ugostiteljski objekt koji je u najvećoj zagubi da se najmi pod zakup. Pronađite način da i vaše preduzeće bude zadovoljno sa prihodima. Gradonačelnik Kumanova, Maksim Dimitrijevski, demantirao je informacije koje su se pojavile na socijalnim mrežama da će biti uskraćen dodatak plate kod nastavnika za angažman klasni rukovodilac. On je istaknuo da zbog nenavremenog prijavljivanja nekih škola pojavila se prepreka tehničke prirode koja ne može ove iznose da uključi u aktualnom budžetu, pa zbog toga će oni jednostavno kasniti, to jest bit će uplaćeni nakon rebalansa budžeta. Pa тоа беше интерен документ за запознавање на одредени училишта. Poslali smo školama interni dokumenat iz finansijskog sektora i ne radi se uopšte o smanjenju plata, već o neisplaćenim dodacima za klasne rukovodioce zato što određene škole nisu na vreme poslali svoje zahteve, a opština zbog tehničkih problema da učita ove iznose u budžetu, tako da ovde je reč samo o jednoj isplati, koja je oko 1500 dinara mesečno po klasnog rukovodioca i koja će samo kasniti, a ne biti neisplaćena. Sa rebalansom budžeta bit će podmireni i ovi iznosi. A gradonačelnik je ove nedelje morao objašnjavati zašto se nije vejala albanska zastava na proslavi za jubilej grada.
Pa su tako oni koji su protestovali ispred opštine dobili logično objašnjenje da zemlja iz koje je trebalo stići delegacija gostiju u našem gradu, tačnije Drač, Albanija, nije uopšte došla na proslavi. Radi se o političkom manevru čiji je cilj narušiti dobru multietničku sliku koju stvaramo zajedno već godinama i dobiti sitne političke poene u osetljivom polju, potencirao je Dimitrijevski. Većina protestatora nikad nije čulo za pesmu Moje zastave uvek su iste boje, nad njima ljubav caruje. A kada se radi o saobraćajnim manevrima, ne bismo vam preporučili da vozite sa letnjim točkovima i pored toga što je još uvek oko 20 stepeni, kiše tek toliko da se kaže da je jesen, a meteorolozi ne najavljuju spektakularne snegove ni ove zime. Stoga ispunimo još jednom formu bez sadržaja, budžet se mora popuniti nekako. Šalu na stranu, lekari su nam rekli da su registrovali za 10% povećani broj poziva u hitnoj pomoći. Žalimo se najčešće na glavobolju, vrtoglavicu, bol u kostima, a hronično bolesni i na povišeni pritisak i probleme sa disanjem. Neuobičajeno visoke temperature i promenljivo, a vlažno vreme između Mitrovdana i Svetog Đorđa nikada nije ni bilo u prilogu našeg zdravlja. U zgradi komiteta održana je konferencija na kojoj je bio promovisan izveštaj za primjenu zakona za jezik koji govore najmanje 20% građana. Realizacija je na teritoriji opština Kumanovo, Čair i Lipkovo, a izveštaj su pripremili Centar za integraciju i razvoj i fondacija Metamorfozis. Како препорака за сите општини беше да го зголемат бројот на преведувачи. Preporuka je bila da opštine povećaju broj prevodilaca. To je najveći problem. Zatim imamo zahteve građana za jezik različit od makedonskog. Zapravo nemaju odgovore na njihove zahteve. Međutim, na dobrom smo putu i svakako sa malim preprekama u celosnoj implementaciji projekta. Poboljšanje uslova zapošljenih doneće i bolje uslove za nadograđivanje kapaciteta u ovoj oblasti. To što isto tako možem da go spodelam sa vas дека Mogu spodeliti sa vama da prema indeksu otvorenosti kojeg implementiramo putem ovog projekta već 3 godine, gde imamo merenja za otvorenost lokalne samouprave, dobili smo poražavajuće rezultate. Tako da otvorenost lokalne vlasti je ispod 36%, koliko iznosi procenat regionalne saradnje. Lokalni je znači 25%. To je neangažovanost i neposvećenost lokalnih samouprava u suočavanju sa ovim zahtevima i znak da trebaju biti otvoreniji u komunikaciji sa građanima. Osnovna škola 11. oktobar bila je domaćin tradicionalne likovne kolonije u organizaciji Udruženja za brigu i vaspitanje dece. Učesnici iz 9 osnovnih škola imali su interesantan izazov napraviti trodimenzionalne makete na temi gradske znamenitosti. Работат 3D модели на познати знаменитости. Znamenitosti ili predstavljanje autentičnih gradbi iz Kumanova u 3D makete za početak, a zatim ćemo imati aerofotografiju iz visine, napravljenu ka mini maketama kao umetnički moment ovog događaja. Lično sam prijetno iznenađen odzivom kolega likovnih školskih pedagoga, imamo puno prijavljenje dece i mentore, teško nam u žiriju da odaberemo najbolje jer su svi poput mala remek dela. Arheolozi iz muzeja Kumanovo počeli su sa arheološkim iskopinama na lokalitetu Crkvište u ataru sela Klečovce. Iskopavanja su koncentrisana oko prostora bazilikalne građevine crkve, koja je bila predmet istraživanja i u proteklom periodu. Lokalitet Crkvište nudi mogućnost otkriti kako se razvijalo jedno rimsko naselje i postalo hristijansko i objasniti kontinuitet u procesu razvijanja sve do 11. veka. Crkvište je locirano u blizini magistralnog puta koji vodi prema Bugarskoj i nalazi se na pristupnom terenu, tako da njegovo pronalaženje može biti interesantno kod privlačenja domaćih i inostranih turista. A u MKC Kozijak promovisao se videozapis od prvog međunarodnog folklornog festivala Kumanovo. Prisutni su odgledali nastupe 12 ansambla i kulturno-umetnička društva iz Makedonije i inostranstva kroz 3 festivalske večeri u skraćenoj verziji i pogledali iznad 300 fotografija.
Сметам дека публиката, како што видовте и сами, и овациите кои беа... Smatram da je publika, kao što ste i sami mogli videti, bila zadovoljna, bar sudeći po ovacijama na festivalu, a i ovde u sali na prikazivanju filma. Drago mi je što smo zaokružili uspešno rad Kulturno-umetničkog društva Panče Pešev, normalno podržani od opštine, države i samih građana, no i sponzora koji su pomogli da se ostvari ideja za ovaj međunarodni festival u folkloru. Kolumbijski šarm, atrakcija Tucović iz Srbije, bugarski ansambl Radi Radev, a i svi učesnici, uključujući i naše društvo, ostavili su posebni beleg i dostojno predstavili makedonski folklor, kulturu i tradiciju. Započevši svojom voljom i udruženo nezaustavljivi krug zločina, dvoje glavnih likova Šekspirove tragedije Macbeth sebe istovremeno i stvaraju i uništavaju. Pa iako to čine zajedno, ne čine to nužno istovetno i sinhronizovano. Ovako komparativ gleda na Macbetha. A kako gleda na glumicu Keti Dončevsku Ilić izvan uloge Lady Macbeth? Sa poštovanjem. Keti ima krunu, ali je nipošto ne koristi u ambivalentnom smislu. U slučaju jakih emocija, ljubav, mržnja, podčinjavanje, pobuna, povlačenje, napad, kumanovska Macbeth se nepogrešivo odlučila za ljubav, onu koja ne ograničuje ni sebe ni druge u kreativnoj slobodi stvaranja umetnosti. Kad bi ona smatrala da njen Macbeth može da postane kralj, dakle, on mora da postane kralj na pozornici. U komplikovanoj vezi Macbeth i Lady Macbeth muškarac je ona, a da bi Macbeth potvrdio svoju muškost, on mora da ubije ne samo da bi postao kralj, nego da bi potvrdio i samog sebe. U normalnoj i zdravoj ljudskoj vezi Gorana i Keti Ilić sedne se za sto i razgovara se o životnim izazovima. Ko će dežurati pored majke sa Alzheimerom? Šta će deca da jedu danas? Hoće li padati kiša i opet procuriti krov pozorišta? Koliko nam je sna potrebno za koncentraciju pre sutrašnje premijere? Neka mudrost Čerčilova, neka stvar Balaševićeva. Многу прашања во едно, што подразбира дека и одговорот би требало да биде така покомплексен. Прво ќе почнам со Шекспир и со Макбет, со неговиот Макбет, како една од најкрвавите негови драми. Ќе почнам со тоа што Шекспир е безвременски. Она што нели треба да оди во правец на вашето прашање. Тоа е една тема која што и ден денес е многу актуелна и ден денес и текако не засега, особено во нашето општествено обкружување и живење, во Куманово и тоа како. Мојата кралица не е ништо поразлична од секоја една амбициозна жена која што денес многу често можеме да ја сретнеме. Она што вие и самите го кажавте, нели потребата на жените да ги провоцираат, да ги буцкаат, така да се изразам, собствените мажи за да одат во Авганистан, она што е актуелно денеска за Куманова. Или она амбиција која што таа ја пројавува во Шекспировиот Макбет. Леди Макбет е еден комплексен лик кој што, да, навидум станува збор само за една гола амбиција и навидум кога ќе се зафатите со него имате чувство дека нема потреба од сето тоа. Значи, во текот на процесот разбирате дека многу често на човекот и не му се потребни сите тие нешта за кои што тој толку многу тежне, затоа што крајот неминовно води кон крах, крах на семејството, на личноста пред се. Тоа и самото дело на Шекспир го покажува, а тоа претпоставувам го покажуваат и искуствата на голем број на семејства овде во Куманово. Не верувам дека се оди така глатко. Болната амбиција за моќ, за превласт, за власт, за да се биде над сите, едноставно не е добро чувство, односно е чувство кое што не носи добро на крајот. На крајот носи само едни растурени личности,
кои што можат само да се запрашуваат зошто им било потребно сето тоа. А верувам дека многумина и од денешните наши сограѓани многу често си го поставуваат тоа прашање, затоа што знаете како кога ќе дојдете до таа позиција, која што многу сте сакале, нели, тоа нешто да го остварите, што потоа? Значи сте дошле до одредена цел, тоа било вашиот идеал, тоа бил вашиот врв на карпата на кој што сте сакале да се искачите, меѓутоа потоа што? Па, видите, јас и мојот сопруг многу често сме играле сопружници на сцената. Секако беше голем предизвик, затоа што материјата е така малку покомплексна, бара повеќе внимание, повеќе труд, поголема посветеност од наша страна, не дека и на сите останати улоги не им се посветуваме, нели, доволно. Меѓутоа, самиот момент дека имате прилика да играте едно вакво велелепно дело на Шекспир, а тоа за секој еден актер не е прилика која што секоја година се добива, многу ретко. Навистина беше предизвик од аспект што ние кога играме сопружници, кога играме партнери на сцената, постојано мораме да си го организираме времето дома, односно имаме некаков преќутен договор дека има одредена фаза, одредени моменти кога си ги работиме улогите сами, па потоа кога работиме заедно. Затоа што на секој од нас индивидуално првенствено, нели, секој во однос на својот лик му е потребно собствено време, си го почитуваме собственото време, а кога тоа собствено време ќе го совладаме во однос на креацијата на ликот, доаѓаме и до заедничкото. И да, голем предизвик. Па, во тој контекст можеби да, знам тоа дека е актуелно. Меѓутоа ние нашиот брак постојано го темелиме на многу разговори низ целиот живот, ние веќе 24 години сме во брак. Кај нас дома многу се разговара во склопот на целото семејство. Се обидуваме да немаме неразјаснети работи кои што ќе останат под тепих, работи кои што, не знам, до крај не се расчистени. И мислам дека тоа е еден од клучовите за некаков успешен брак. Така да драга или да драги е карактеристика за двајцата. Вака ние сега се наоѓаме токму минатата недела имавме некои разговори со архитекти кои што се во подготовка на план за реконструкција на театарот. Бидејќи театарот се уште прокишњава, нормално, нели, се трудиме да сето тоа добие еден поубав и поинаков изглед. Меѓутоа, мене лично, ако ме прашате, за мене тоа е тешко остварливо. Затоа што ние неколку пати до сега, во зависност од која партија на власт, сме имале обиди од партиските раководства, нели, да нешто се направи со овој театар, да тој добие едно ново руво, да има, ако ништо друго, барем пристојни услови за работа, бидејќи ние овде сме и два театра, односно две драми, албанска драма и македонска драма, значи работиме две семејства во една куќа. И условите не се адаптирани за две семејства, така да се надеваме, нели, се прават обиди дека нешто ќе се реновира и дека на дождовите и на посилните снегови нема и понатаму да протекува театарот. Меѓутоа тоа е отом потом, тоа е работа во која ние како уметници немаме влијание, ниту пак можеме нешто драстично да направиме, освен да кажеме некое свое мислење, да дадеме некој предлог како некои нешта би можеле да се реализираат со цел да се подобрат. Што се однесува до колективниот договор, навистина тој понатаму останува рак рана, бидејќи тој е поврзан секако со владата, со власта. И без разлика за која власт се работи и во минатото и денеска, некако ниедна од нив не смогна сили, а гледам и ова сега, не наоѓаат начини да смогнат сили да тие работи се решат. Јас знам дека во општественото живење во оваа држава постојат, еве и така да ги наречам, побитни, така другите сакаат да ги насловуваат сегменти од општественото живење. Па ќе рече некој, нели, важно е здравството, правдата, образованието и така натаму и така натаму. Меѓутоа, една нација, еден народ, доколку не води грижа за својата култура,
за промоција и за провокација на култура која што ќе создава нови културни вредности, секако моето лично размислување е дека ние не можеме да размислуваме ниту за држава. Така да колективниот договор и понатаму останува рак рана. Се направија некакви обиди за некакви нивелирање на плати кои што направија дополнителни проблеми од аспект на тоа дека ние сме неколку културни институции во Македонија, намерно велам неколку затоа што тоа во европски и во светски рамки за други држави навистина е смешно. Ние сме се ми се чини во државата околу 11 институции кои што половина од нив се самостојни театарски куќи, а некои се во рамки на центрите за култура. И тоа е навистина смешно за да се зборувам само за театарскиот сектор, тука и музејската дејност, библиотечната, се разбира музичката и така натаму. Меѓутоа тоа сепак е мала бројка за да вие да не можете да се справите со тоа. Меѓутоа мислам дека тоа е генерално политика на државата. На државата комплетно, значи овде не станува збор за никаква власт, на државата комплетно, односно односот дека културата е нешто кое што оставете малку понатаму ќе го решаваме, чекајте сега имаме поважни работи. Неодамна од еден политичар слушнав една приказна за Черчил која што јас многу често љубам да ја кажувам, а ќе ја кажам и во оваа прилика, да не ја кажуваат само политичарите пред мене. За време на Втората светска војна германците почнале да создаваат многу софистицирано оружје, на кое што англичаните се разбира требале да одговорат. Немале такво дотогаш. И на еден состанок на министрите, министерот за војна, само како е, за надворешни работи или како му е, за одбрана претпоставувам, разговараат и вели, ама ние мораме за да им парираме на германците, за да можеме да одговориме, мораме да произведеме такво оружје, немаме пари за такво нешто. Вика, дайте пари од негде. Черчил им рекол, па немаме пари, вика, толку се парите, видите во рамки на тоа. Ама сигурно постојат некои сектори негде каде што може да се скрати као некој и каде да скратиме, вика Черчил. Па еве не знам, војниот стратег вика, па еве скратете од култура. А Черчил на тоа одговара, па тогаш зошто ќе војуваме? Така да мислам дека на вистина на оваа наша држава можеби и требаат такви политичари кои што ќе имаат такви големи мисли, такви големи визии и мисии за сопствениот народ, па можеби тогаш ќе можеме да се избориме и за колективниот договор. Така, ќе ми биде драго, пошто Балашевиќ ми е така, при срце. Фала ви многу, чао. Под њима сам ја љубил, зар морам да вам поновим, оканite se njih jer sve ću da vas polomim. Jednu od najlepših pesama Mike Antića posvećujemo paraglajderistima koji od marta iduće godine najavljuju obuke za paraglajderski užitak i panoramsko letenje u tandemu. Adrenalin do daske, naročito ako se onaj koji vrši obuku ne pojavi na vreme. Važno je ipak sleteti na pravom mestu. Svoju snagu prepoznaćeš po tome koliko si u stanju da izdržiš samoću. Džinovske zvezde samuju na ivicima svemira, sitne i zbujene sabijaju se u galaksijama. Seme sekvoja bira čistine sa mnogo sunca, uragana i vazduha. Seme paprati zavlači se u prašume. Orao nikada nije imao potrebu da se upozna sa nekim drugim orlom. Mravi su izmislili narode. Svoju snagu prepoznaćeš po tome koliko si u stanju da prebrodiš trenutak, jer trenutak je teži i strašniji i duži od vremena i večnosti. You've been on my mind. I grow fonder every day, lose myself in time. Just thinking of your face, God only knows why it's taken me so long to let my doubts go.
you're the only one that I wanted. I don't know why I'm scared, 'cause I've been here before, with every feeling, every word. I've imagined it all. You'll never know if you never try to forgive your past and simply be mine. Dare you to let me be your one and only. I promise I'm worthy to hold in your arms. So come on and give me the chance to prove I'm the one who can walk that mile until the end starts. If I've been on your mind, do you hang on every word I say? Lose yourself in time at the mention of my name. Will I ever know how it feels to hold you close and have you tell me whichever road I'll choose that you go? I don't know why I'm scared, 'cause we've been here before, with every feeling, every word. I've been mad